Biyag ti tao. Sa dino tinangi kargamit ti uniform ko, Auntie Bering. Adda iti kabinit mo, Anton. Awan mo ti jay. Nakahanger, nakong. Nakayo man langit ti magsapo lang ti. Itay pa birbiro kang awan mo. Inwara ko kumaano adda. Mabitla ang nga rod ta siya kunti mga labarok. Ni mami, rimor ka din? Nasapa rimwar, tada ka meeting da. Ala. Agawaan nyo nga ron ti mga alay ti uniform ko. Tapno sana kamaladaw iti klase. Kasapulak ti kwarta, mami. An-anom ti kwarta, anak ko. Awanan allowance ko, kan ado ti babayada kiji pagadalan. Mano ti kasapulam, aya? 10,000, mami. Anya, an-anom ti kasta kadakkalagatan. Kat allowance ko kan pagbayad ko iji pagadalan. Nagado ti mabayadan iji school. Ay, ala. Ipalagip mo inton bigat. Ang mga numalipatak manan. Agkape kapay ading ko. Adto ti tinimplak akape. Agyaman manang. Itay pay aming mingmingam tiladawan nyo kadagitindwang ampun mo. Nagpartak ti panaglabas ti aldaw manang. Kaano laeng idiinampun ko datrina ken Anton. Ita, kolehiyo dan adwa. Manuabulan laengen kat agraduardan. Ay, bumakbakat mo't den gataw. Kasta talaga ading ko. Saan tay amalapdan ti panaglabas ti aldaw. At iti regalo ken ka para iti panagturpos mo iti kolehiyo, Trina. Ay, agyaman nak, mami. Daytoy mo ti para ken ka, Anton. Agyaman ak mami. Happy graduation kada kayo, adwa. Agyaman kami ititulong mo kada kami, mami. Awan anyaman na. Pagrabengak ti mang paadal kada kayo nga anak ko. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam, Anton? Naawat ka kadi? Wan manang Trina. Kalkalpas lang ti interview itay. Ngam naawat akadagos. Wow! Congrats nga rod na! At damat lang nga natalga na trabaho. Sika nga, kumusta ti application mo ikimay sa asikat na kumpanya dito lugar tayo? Nakapasakitiin mo na nga interview. At damanin sumaruno. Ngam, amo kadakkel ti tsansa maawatak. Nukas na nga ron. Congrats in advance, manang. Thank you, ading ko. Naimbag ka pa ay karidad, ading ko. Apay mo't anay bagam ti kasta, manang. Kapod adon, tinatulungam. Ado nga minti kwartam. Saan nakas kanya ka mamirmira o taklaang. Hindi mo sawin ti kasta. Ta saan ka abay-bayan, manang? Tano saan aga po ititulong mo kadagiti dadakkel ta idi? Saan ako maanak ka adal? Pinagsardeng da kadagiti dadakkel ta idi nga ag-eskwela. Tapno matulungam ida. Isu adakkel ti na itulong mo kanya. Katadaak laeng met dito'y amang tulong kan ka. Isu ano adda ka sa pulam. Ibagam laeng kanya. Agyaman na ading ko. No nakiasawa ka siguro, may mayat manan. Sipod pa'y idi. Talagang awan planok ang makiasawa, manang. Isu nga ron anangampunak laengen. Kat ita, nakaadalun nagitidwa nga ampun mo. Wen, kat isudan to ati mangituloy itinarukyak, manang. Isudan to metlaeng ti tumulong kadagiti agkasapulan iti masungad ngal aldaw. Nay, hada ka mo't gaya man karidad. Ay, makabanog, manang. Nay, anya ti kayat mo nga inuman, tayalaan ka. Inton madamdamalaengan. Daanton kang Trina, ayan da ka di. Ay, sanda pa'y mo't anagawid. Ang mga no nag-overtime damanan iti trabaho da. Wano saan, ang mga no andamanan ti outing da. Wano simurutan da, katrabahuan da. Ay, nairuamdan iti kasta panagbiag. Tunggal agsweldo da, gastusin da amin. Wen nga ruda Dua atawon nagtrabaho da.
Awang pa'y pakakitaan ti swelduda. Una yun, nagijay nga anak ko. Di dan samot amo ti agurnong iti kwarta. Puro gastos ter aramiden da. Manang Biring, makaturturog ka ka din. Saan pa'y mat, karidad? Apay aya. At tugaw tapay lang nga ron dito iterasa. Tanday magaganda. Anya day taading ko. Manang, nabayagan a panawin asikat iti multulong kanya. Isoan a panunot ko ti agsubad iti kinaimbag mo kanyak akabsat mo. Sa anak mo't ngagkidkid daw iti subalit, wano bayad da kita ading ko. Agipatakderak iti balay mo, manang. Anya, ay isaanon. Tapno at damat mako na abalay mo, ah. Jakon ka sa pulan ti balay. Bakit ako nading ko? Kan may sa, agpada tamat nga awan asawa na. Idunar mo kit di manen kadagit agkasapulan dayta. Tapno mapadasam mo't ati maadaan iti balay, manang. Amok dagiti sakripisyo, tapno matulungan na. Sika ti mga asikaso kanyak, kan kadagiti ampun kuno kasta nga adda trabaho. Umdasan kanyak ti panagnaed ko dito'y mansyon mo, ading ko. Basta mangipatakderak iti balay mo. Kan saan ang masapul nga inaldaw ti panagtrabahom dito'y balay. Dakkel mo tandaan ton kantrina. Isuda mo ten ati agluto iti kananda, kan mangilaba iti murangda. Katawa na, si kangarog ti makaam mo. Noan niya ti pangadang mau para kanya. Si Kati masurot, ading ko. Nangit ko ti saritaan da mami kun Antibiring itay agsapa manang Trina. Anya ti nagsaritaan da? Agipatakder ka no mat ni mami iti balay para kenkwana. Anya, ay, sana mabali na. Makibingay kit din iti tawidan takuma. Wan nga rod uray ampun talaan. Dakdakkel lat ti karbangan tayo sa nikwa ni mami nang dayakapsat na. Ay, wala. Makadlawa ka talagan. Tila mo't may itad ni mami iti day jakapsatnan. Kat day jay mat nga Antibiring. Awatan na mat amin. Ay, amangan mo dita mapupuutan kat maibusan ti kwarta kan sa nikwa ni mami. Gapo iti kaiitad na kan kwa na. Agi patakder kayo mat gayam iti balay ni Antibiring, mami. Wen, tapno adda pag naudan na. Bakit matan ni Antiyo? Saan ang mabalin nga iti tungpal biyag? Kat agnaed dito'y balay, tapno pagserbyan na tayo. Kasapulan na matan ti inana. No kasta, saanan ngagtrabaho ni Antibiring, mami? Saanan, anak ko? Kat mangala kayo nga rod iti baro ababawnan. Panag ko na, saan tayo nakasapulan ti baba? Amuyo matan kan anton ti mga sikaso iti bagbagiyo. Anya? Mami, nakitak niya Antibiring iti silidyo iti kalman. Kat anya ita, anak ko? Panag ko na paginteresan na dagiti alahas yo, mami. Anya? An-anun na kumadagiti alahas ko. Kat saan mat amahilig iti kakasta? Tsaka mo, mami. Basta bantayan nyo ti kabsat yo. Amang ano di yo mapupuutan kat itaray na amin a kinabaknang yo. Sana kasta ti kapsat ko. Di na maaramid ti kasta. Di yo lang mo No kinabaknang ti pagsasaritaan. Adda dagiti agbaliw ti ugali na. Anya? Naksayan nga agpayso ti alahas ko. Tinasayan. Agpakabitak iti CCTV dito balay. Ngam ilimot ko. Awan ti pangibagbaga. Nas ka na maduktalak no asino ti pudno nga agtatakaw. Nay, adda ka magayam dito silid mo. Itay pa asap-sapulan ka, karidad. Wen, busy ak, tada kayat ko amaamuan manang. Kaya't mo amaamuan nga? Wen, kayat ko aduktalon no asino ti pudno at traitor dito balay. Ah, Adda ka di masapol mo manang. ay kwa, sa lunsodak kumano anya ti mailuto a pangaldawan tayo. Nagpalingki ak itay.
Adda karne nateng kanda duma pa ay. Makaamu kalatan manang. Sa anak mo't anapili iti makan. Nalang araw da, panawan ka pa'y dito eh. Kunak man no nakasaritam ni Mami Anton. Wan mo, imbagak apag-interesan ni Auntie Bering dagiti alahas na. Apay nga rod nga imay ti engineer dito balay. Disidido mo't ni Mami amang ipatakder iti balay para kan Auntie Biring. Yabay na paimot dito balay ti ipatakder na. Mano ti budget da? Diyak mo ah. Tadayo ti ayan ko idag sarsarita da. Nakitak ti kwarta nga inyawat ni Mami. Ado day chay. Diyak la masigurado no mano. Inasitgam ko maida tapno nangag mo ti saritaan da. Amangan no makadlaw ni Mami no aramidak ti kasta. Nga may salaang ti masigurado. Milyones ti budget ni Mami para iti dayta balay. Ay nagyaman naklaunay ading ko. Nalpas mitlaangan ti balay ko. Magustom ka di ti disenyo kan kulay na manang. Magustuak launay ah. Nagpintas. Idiubing tayo pa ilang arap haap ko ti maadaan iti kastoy a balay. Jack pulos ni namnama. Asi kagayam ti makaipaay kadagiti arap haap ko ading ko. Dito'y kan nga agnaed manang. Kumpletun tayo laang ti gamit tapno saan ka marigatan. Ay na, agyaman akmanan ah. Ag-enjoy kan ag-relax ka meten manang. House blessing ti balay ni Auntie Biring ita. Di ka kadimapan? Saanan? Nakitak mo ito na itabalay. Nagpintasan niya. Kompleto pa iti gamit na. Kinumpleto ni Mami ti gamit na ijibalay na. Ay, nakulan na ti gastos ni Mami ti dayta. Sana bale, tanong matay ni Auntie Bering. Awanan ti dadu mga agnaed iti dayta abalay. Awan ba't anak na pangipatawidan na? Ay, wanan niya. Ay, saggay satan ton. Ano kaskasanaw? Kukwak ti balay ni Mami. Kukwam mo ti balay ni Auntie Biring. Wana. Bakit dan nagpadpada? Di dan agbayak dito'y lubong. Awan ka di trabahom ita, Trina anak ko. Awan, Mami. Day off ko ita. Mala, sikapay nga ron ti makamu dito'y balaya. Papanan nyo aya. Mapanak di ayan ni Antim Biring. Siguradong ikan naman ang iti kwarta day takabsat na. Oh, apaya kasta ti panangkitam kanya. Ah, ay kwa, awan Mami. Ala, mapan kayo lantan iti papanan nyo. Ijayak matlaangan ang mga aldaw. Agluto kanto iti kanan nyo ken ni Anton. Kumusta ka matan, manang? Agin enjoy ka kadimot laang iti baro abalay mo. Wen sa anak unay amarigatan, tado mo ti ginatang mong appliances ko. No kasapulam ti kwarta, itex nak manang. Wano saan mapan ka di tabalay, tapno saanan ang masapul nga trabaho ka. Dakkel ti naitulong mo kanya kiti. Panawon matan tapno subadak amin a sakripisyong kanya. Ay, naga sa taklauna ita si ka tinagbalin akabsat ko karidad. Uray siyak mo't amanang. Nag-asatak ta tinulungan na kiti. Dakkel ti utang ko anay panganakaw kan ka, manang Biring. Di matan sumbatan ni manang ti awak ko kan kuana. Mami, apay akas laburido kayo. Ay, di mo't ngamin sumbatan ni Antim Biring ti awak ko kan kuana. Okay laang mo't idi na minsan na napanak iti ayan na. Amangan no busy laeng. Anya ko mati pa ka kumikuman na. Katawan mo't trabaho na. Sa maysa, uray busy day chay. Sumbatan na latamot ti awak ko kan kuana. Kat urayan yung ti text na. Ay kaduan nakmanta mapanta iti ayan na. Sa bali ti agparparik na kanya. Hello? Apay ngay mawag ka man ng Trina. Hello, Anton. Natayo na ang tibiring. Anya? Apay, anyat napasamakin ko na.
Tsaka mo nasangputan mi mo't nakasalungay nga dito'y balay na. Ngam atapon ni mami atake. Tasigod ka no gayam nga da sakit na iti puso. Anya? No kasta, awan nga ruten, ati ka inagaw ta iti sanikwa ni mami. Ay, di tapay na pagsalitaan nila. Tama nga numangnog ni mami. O sige, bye! Bye, manang. Nasayahat mo. Awanan ti kabingay mi iti sanikwa ni mami. Sipod pimusay nga antibiring. Timusim kayon, mami. Jak impagarop ang mapasamak ti kastoy kan antiyo, anak ko. Saan tayo mat nga igkantibiyag tayo, mami? Italaang ang ma-enjoy na tibiyag na ananamay. Ngamkas jay matun tinapasamak. Kat awan maramidan tayo, no di talang ti pagpatinggaan ti biyag na. Mangan kayo, Kitty. Tapno saan kayo mabisinan? Jakon marik na tibisin ko, anak ko. Mangan kayo uray basit laeng. Narigatan. Ang mga no day takit ti pakaalaan nyo ti sakit yung. Naimbag ko nam ata na tayo na ita abak. Naku nampay, Anton. Awanan ti sagabal iti plano ta. Naibaga ka din ni mami no asino ti mang tawid iti dakkalabalay ngayon patakder na para ka ni Antibiring? Saan pa'y mo't? Angam, ibagam kidikan kwa na ata si kanti mang tawid iti dayjay. Tano siya kay, mabutengak nga agnaud ijay. Abay, kabuteng mo ti alalya? Eh, no siyak, awan kabuteng ka oh. Sayang da di abalay, sa pinagdakkel. Anyan, jak ninamnama ti kasjay amang ko kadagiti ampun ko. Didak nadlaw itay nga imbasidag kadakwada, bayat ti panagsarita da. Naragsak da gayam iti ipupusay ang ti kapsat. Talaga sa bali ti ukali da kita. No idi kat nagululi makak, uray tinakaw da ti alahas ko. Ita, saanan? Kamali ti tao at tinulungak. Kamali ti tao at pinagtalakak. Adamadlaw ko ka ni mami, Manong Trina. Anya day tamadlaw mo. Adumot tantikan kanan na. Kat bayamano kas ti kayat na. Saan lang nga rita? Sa bali ti panangkit-kita na kadata. Kasano sa bali? Diyak man mo. Hanggang basta, sana ka komportable. Apay si ka, awan madlaw mo kinikwa na. Kwa? Di nakunay kasarsaritan no maipapaniti kwarta. Ngam, normal lang mat siguro dayjay. Amangan no saan pa anak ka move on iti ipupusayan ti kabsat na. Agyamanak ta nakaumay ka, lovely. Pagsaritaan tati may papan iti idun arko akwarta iti may nga orphanage dito lugar tayo. Agraman ti daduma asan ko. Sigurado ka kaditi day ta desisyon mo, madam? Wan, awan mo ti daduma apang ipatawidak. Agraman to'y balay ko kan ti balay ti kapsat ko. Numatayak, kayat ko amapan iti ima dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Amangan no adda maibaga dagiti ampon mo, madam. Dak kayat ti agkamalimanan. Anyat kayat mo asawan, madam. Adda na duktalak may papan kadakwada. Kadya kayat ang mapasamak ti plano na. No kasta, isaganak nga ruden dagiti papeles akasapulan, madam. Wan, tulungan nakmutla ang agsapul iti pangidunara kadagiti nabatbati asan ni kwakan kwarta. May mayaten no idunar ko. Ngam ti ited ko kadagiti rupat kwarta. Dagiti ko madiserving at tao ti pilyang. Diyak kayat nga agkamali akmanan iti matulungan. Dagitoyan ti papeles anasken apirma ang madam. Kompleto ti beneficiary. Kaaduan ket orphanage. Ti daduma ket foundation. Agyaman naklaunay iti panangasikasom, lovely. Awan anyaman na, madam. Bayam, bang tedak to iti gungkunam. Saanan, madam?
pakaragsakan ti tumulo. Ikan kay tigunggunam, taamok anataktak ka. Buto yan dagita papeles, tapno mapirma akon. Nasken ang makasarita ta ni Mami. Apay ka di, anyat na pasamak. Idunar na ti kwarta kanda dumasa ni Kuana. At da papel sa pinirmaan na itay awan ka. Anya? Amang ano pati to'y balay pag nanaadan takat idunar na. Ay, day tati jak mo. Dam mo na siguro. Jak nang tinagsaritaan day tagnagan iti lovely. Ngam nang ko amin, Anton. Adda ka numot papeles sa pinirmaan nyo, Mami. Di kay makapaglibak na nakitak day jay, Mami. What? Pinirma ak dagiti papeles dagiti sanikwakan kwarta nga idunar ko. Agraman to'y balay. Iti kasta, kat nakasaganan sakbay apo mo sayak. Anya? Anya? Kasano kami matkan ngay nga anak yo? Da kami tirumbang apapanan dagita asanikwa. Saan kayo a deserving a matulungan? Amo kon tipudno nga ugali yo. Amok a naragsak kayo iti ipupusay ti kapsat ko. Tapno masuluyo ti kinabaknang ko. Ah, Naklaat kayo. Tati amoyo, jak amo dagita plano yo. no kasta, awan may patawid yo kada kami? Oray 5 aduling, awan ti maalayo. Napirma ak aminen a papeles. Pinagadal kayo mat. Usaran nyo kumadayta, tapno agbaligi kayo itibiyang. Di kay agbalin nga abusado. Kunakno da kayo ti mangituloy iti narutya. Kat da kayon tumot ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ngam nagbiddotak gayam. Iso apasensya kayon. Naupayak anamin pinsan kada kayo. Anya? Mami, pakawanan da kami kuma. Uwan, Mami. Pakawanan da kami. Nung nakulaapan ti panunot mi. Bagbabawyan mi day jay ngayong bagbagami. Mapakawan kayo. Apay kit dinasaan. Ngamla dingit. Nalpasan ti amin. Kat pangaasiyo ta respetuan nyo kumati desisyon ko. Sana bali. Tanakaadal kayon. Kat addan na pintas at trabaho nyo. Umdas mat siguron dayta ana itulong ko kada kayo. Biyag. Di tao. Awan babaek! Awan! Awan! Ada! Awan! Ada! Nito, awan nga raod! Anay ko! Daytoy mat! Ops! Nasibaw ko tayo, ma'am. Nakarit ka, ah? Dirit-dirit ta, imam. Anay ko! Anay! Patamtimak! Di ka bastag pabasulatan itisaan kong aramid. Naawatam? Di ka naglibak! Nabasa kami ang conversation nyo iti cellphone mo! Idarom kayo iti babaem! Sige! Aramidom ti kayat mo. Saan mo umdas dayta nga ebidensya? Tiks lang dayta. Naimbag kumaano na aktuanda kami. Taiso, agdarom ka. Basta darumak! Aglablabas kan! Grabe ti pa nang paspasakit mo kanyak! Diyak ka bailanan, Jordan! Nudimon kabailan. Sinaan na kon? Umanaw kan? Tapno awanan ti problema. Idarom ko di asawak, tatang. Ah, kastalatan ti aramid yung agasawa. Agdindin na rum kayaw. No saan ani Jordan ti mangidarumken ka? Sika ti mangidarumken kwa na. Tatang, Awan mo't nga ron na pintas apag panagan ti panagdindin na rumyaw. Nakanayon mo't lata ti panag-apayaw anak ka. sinaaklangan di asawak, tatang. Ah, Nauma akon, nabanug ako na yun. Agsarita kayo pa'y anaimbag anak ka. Uray kumano awan anak yaw.
Saan kay abasta makapagsina? Taadda ni Vian nga anak yaw. Karol, Makamo ni Tata. Basta sinaakon. Kat alaag ti anak mi. Jordan, anak. Anya di imbaga ni abalayan kanyak. Nagapakayuman kanon kini Carol. Kat kaya't nakakanon asinaan di asawam. Baybayan nyo no kasta ti aramiden na. Tauray siya. Nabayagan akayat ko asinaan jay manugang yo. Tanagalas di ugali na. Pagsaritaan nyo, anasaya at tisaan nyo ang pagkinkin na awatan, anak ko. Kasi di anak yo, nuagsina kayo. Maasi kayo kuma iti apo ko. Nagalasmot ngamin ti ugali ni Karon. Nailaw anak anang ikasar ken kwa na. Basol na no apay akanayon ti panagapa mi. Di mo kuma ipabasol amin iti asawam. Tadamot ka malim, anak ko. Agpada kayo nga adabidyo na. Basta, manjak matan nanang. Nagpatinggan ti pasinsyak iti dayjay a babae. Saan kami nga agkatunusan? Saan nga asawa ti pangibilbilangak ken ni Carol? No dikit kalaban, nanang. Anya? Ala, Vian anak. Tulungan nak amang ikarga dito'y bag iti kawustawan. Diyak kaya napanawan ni Daddy, Mami. Nagalas ti ugali ti amam. Isa panawan tan. Apay, di ka maasyan kanya, kanak ko. Kanayon nakakabilan ti amam. Di mo sabidungan ti panunot ni Vian, Carol. Nagalas at talaga ti aramid mo. Agpay sumatakab kabilan nak, sana ya. Agpada talaang. Tauray siya. Kabkabilan nakmat. Mami, Daddy, saan kayo kumamanan nga agapa? Wen Vian, di ka madanagan. Tasaan kaminton nga agapa iti inam. Tagsi na kamin. Ha? Saan na, Daddy? Please, saan kayo kumangaagsina? Diyak kayat ti broken family. Di kayat ko complete family kayo kuma. Pasensya kan anak ko. Saan kami ngagkinaawatan iti inam? Saan ko nga ayatan? Nakarkaro payasan kan ngay ayatan. Agpagpakasi ak, Mami. Daddy, saan kayo kumangaagsina? Ikuyog ko ti anak ko, Jordan. Di ka basta desisyon, Carol. Pagpilyan ta ti anak ta. Vian, sa nga pulon ti tawan mo. Mangpili ka no asino kada kami iti inam ti sumurutam. Asino ti pilyam? Siya queen no ti inam. Agsao ka, Vian. Dua kayo asumurutak, Mami. Daddy. no siyak lamay sa. Diyak kayat kuman ti makibiyang iti anyaman a desisyon yung nga ag-asawa. Ti apo kok ti pakaasyak. Kasta unay apa nagsangit na. Di na kayat ngagsina kayaw. Jordan, Carol. Tata, Tatang, Uray siya. Maasyanak iti apo ko, anak ko. Apay, saan tayo ka din ang mapagsaritaan iti nasaya at daytaw? Amangan no maurnos yu pa iti bagbagiyaw, anak ko. saan na mornos, nanang? wananang. Talaga sigura kastuyan ti wagas. Tapno agsardenan ti panagap-apa mi iti anak yu. Ay, kasanungay abalayan. Anya nga ron ngay, abalayan. Awan mabalinta. Di kay madanagan. Tano sumurot ti anak mikin ni Carol. Jak agliway amang Ted iti suporta ti anak ko. Ngumno siyak ti pelyen ni Vian. Masapul mo't amang Ted iti suporta ni Carol. Alaag ti anak ko. Jack itulok asi ka ti papanan na. Tama impluensyaan iti nagalas nga aramid mo. Agtal na ka. No agsasao ka. Kasla na hushustuan ka. Sika ati na alas ti aramid na. Ala, who's down?
Di kay man agapan. Ala, arami din yaw, ti kay kayat yaw. Ta saan da kami mutla dundungan kini abalayan. Makipagnaagtapay lang dito balay ni Lolong Vian, ha? Sana ba? Agi patakdertan to iti balay ta. Intun bumaknangak. Mami, ni daddy nga ay. Asino nga yan ti kadwa na iti balay? Baka mumuta na iti biyag na. Sigurado, mangisangpet da iti sabaling asawa na. Ha? Amumutan ti kinababairo ti amam. Isa di mon panunutan, ha? Irwang mon ti bagim. Asaan mo nakadun na ti amam anak ko. Tanagsina kamin kan ni dadim. Kailiw ko ni daddy, mami. Agawit ako man ije balay. Di kagdanag, tasarongkaran na kantumot lang ti amam ditoy. Tamasapol amang yag iti kwarta nga abastom, anak ko. Aga brodak tatang, da kayon ti pangital ka kanivian. Anya? Kahit amo ka din ti anak mo nga agabrod ka, Carol? Saan tatang? Diyak kayat nga iba ka. Ta sigurado adinak palubusan. Idi pa'y lang amin adina kayat nga aga brodak. Kasta unay apa nagsangit na idi. Diyak ngamin kayat na makita nga agsangit ti anak ko tatang. Nasaysaya at mutlaeng ibagam kenwana tapno amuna. Ibagak to into nag-flight akon. Basta di pa'y lasasawan ita. Asino diyan sangpet mo a babae ije balayo, Jordan? Ni Fatima dayjay nanang. Ti kabarbaro amanugang yaw. Anya? Bayan yaw ta yam amok to kada kayaw. Una yan. Kasinsina yung pay laki ni Kalaw. Ada-adago sen kasukat na. Anya nga raw, talaga akasta nanang. Nasingsingpot nga dayon ni Fatima, ngam ni Carol. Iso ti kayat ko akaden na, tanaragsakakken kwa na. Tatang, ag-flight akon iti mabiit. Ag-flight kan ngam di mo pa'y imbagay ti anak mo ti kapanaw mo. Diyak nga ron kaya't makita ti panagsangit ti anak ko, tatang. Iso ada kayong tunti mangibagakan kwa na. Ibagam kik din anak ko. Diyak ka ba ulan? Da kayon tun. Awagak tulangan iti cellphone. Inton adda ako ni airport. Vian, apo, kasaritam ni mamim dito'y silpo. At to'y Ha? Sa dino nga mindayan ni Mami, Lolo? Apay nga awan pa'y laang diti balay? Akwa, basta, kasaritam ni mamim, apo. Ah? Hello, Mami? Hello, anak ko? Di na ko magurguraan, Juan. Luapay nga rami yung tigas. Rujak ako na awan tinapinta sa masakbayan ta. Iso ang masapol ang gadak iti adayin. Ha? Ayan nyo nga min, Mami. Agawit kayo kuman dito'y balay. Dito'y tayo nga agsasarita. Sa anak pa makaamid, anak. Basta agsingsingpod kawan. Di kagligliday. Kandi kang sangsangit ha. Tapos ang papanam. Ha? Papanam ngay, Mami. Manggadak siya balas yung tao. Adaang kita nito airport. Flight ko itahaal daw, anak ko. Anya? Sige, sige. Tani, agsagana ako. Bye. I love you, anak. Hello, Mami. Please, saan ka kumapumanaw? Di ka umatayo, Mami. Mami. Awanan. Apay nga yapimanaw asana nagpagkada ni Mami, Lolo. Apay ngay. Ala, di ka nagsangit, apo. Wag, patpatgan na ka ni mamim. Sungag trabaho para kan ka. Nagpay suwapat maganda. Apay ngay alinibasa
kayat ni Mami, Lolo. Saan, apok? Lam na ka ni Mami. Swadi ka kuman ang pasugnaw. Mami, agawin ka kuman. Mami! Nanang, ilako kong tibalay ko dito eh. Anya, apay ngay anak ko. Agawid kamin ijay probinsya da Fatima. Ijay kamin ngagnaad. Anya, kahit di mo ilako ti balayo sayang, igit ti kalsada dayjay. Basta ilako kon. Tati mapaglakwak. Ket pagpatakdermi iti balay mi kini Fatima ijay lugar da. Anya, kat kasanon ti anak mo, ikuyog mo. Saan akayat ni Fatima, nanang? Kun may sa? Amangan no saan matla palubusan ni Carol asumurot kanyak ti anak ni. Sana bale? Tapaw itak to iti kwartana. Anay ko. Simurumanan ti sakit ti sakak. Ti sikit ko. Parikatan ak amag na. Ngem ikarigatak. Tayo nakriingan ti apukok. Aldawan. Vian, apok, umagon ka, taldawan. Ada klasim kita, apok. Saan nakasumarek, Lolo? Ha? Apay? Maulawak. Kasla na bambanog ako unay. Kanasakit ti barukong ko no agama Anya? Ne, awan mat inararamid mo ini kalman, apok. Nagid idda ka mat laeng dito'y balay. Agkakapsutak, Lolo. Nasakit ti barukong ko. Anya? Ay, sos. Kasanudaytan nga'y. Umay kang rumanganan. Sapay niya. Unay makapag naapok. Nagsakit manentisa kakansikit kao. Saan ka mabisin, Lolo? Pilitem timagan. Uray basit laeng. Tapno pumigsa ka. Diyak mabisin, Lolo. Saan dak ko maapilitan na amangan? Diyak kayat. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Ada problema anak ko. Ni Vian, saan abang-bangan? Anya? Ni, apay ngay. Pilitan nyo Kaslaawanan gaganay gayat na. Ipay rumrumanan dito'y balay. Ipacheck up yo, Tatang. Sapay simro ti sakit ti sikit ken sakak anak ko. Jak makapag na. Awagan nyo ni Jordan. Taisupay latimang kuyog ita anak mi. Ay na, awanan da Jordan ditaw. Nagawid dan ijay lugar ti babae na. Anya? Talaga tinakdaran nan ti kadat babae na. Angam sana bale. No adda barong asawa na. Adamat kanyakon. Ha? Anya ka din day ta sa asawa? Carol, Kinapudno na, Tatang. Adan boyfriend ko. Naamamok diti abroad. Kat amangan nagdan na kami iti mabiit. Ala, abalayan. Siya ko, ti mangkuyog kinibiyan. Mapan kami iti doktor. agyaman ak abalayan. Yak ngamin kabailan timag na. Ano pilitak? Ad-adamot asumakit ti sikat ken sakak. Ay, Saus. Limtigmat nga agpay sa ti dua asaka mo ang abalayan. Wen nga ron abalayan. Dayon asumuro na ito'y asakit ka.
nga no sampay mapan ipa-check up ti apo ko taa. Uray ta, adda impaw ti ina na kwarta. Wain abalayan. Lola, anya ka no sakit ko. Apo. Sakit ko na. Apay ngagsangit kayo matan. Ala, agawit ta duway. Ta ije balayon kadalulom ti pangibagaat ako. Unayan ti kasasaad ti apo ko ta abalayan. Yaklaim pagano amadaan iti sakit ti puso. Wan nga ron. Nakakaasim at ti apo ko ta abalayan. Nagdagsin ti barukong ko anak kaamo iti dayta. Kahit adyat ko na ti doktor nga ay. Agagas ka no ni Bian abalayan. Ket ikararag tayo nga maagapan ti sakit na. Babaan ti agas. Wen dakil ti kaasi ti Diyos. Pagtsaga di na baybayan ti apo ko ta. Wan abalayan. Agtarak tayo kini Apo Diyos. Ta isulaan ti kabilgan a doktor. Winumangagas iti apo ko ta. Ang damat kaya man sakit ko, Lolo. Nadayak ka din iti mabiin. Ay saan apo? Yang kapay itinapaot Bumakit kan tupay met apo. At idugpay ti biyag mo. Lolo, Ala, bumangon ka. Tabangan ka. Wen, nagluto ak iti aros kaldo. Ni tim amano, ti insang pawkaw. Naiwas dayjay. jakmangan, Lolo. Magan ka tapno pumigsa ka. Tapno makatumar ka iti agas mo. Wen, tapno maagasan ka. Damamit kanda dito dagas ko, Lolo. Ibagayo ka na taagawit dan ditoy. Kaya't ko idan makita kan maarakot. Kaili kung damami kan dati, Lolo. Apo, Sana bali tatang. Umandanin ti flight ko. Agawid ako ni ti mabiit. nasayaan ka rin. Masikaso ka na impag ti anak mo. Ape ang nagbanag mo't tinakasta ti anak ko. Nakakaasimot ni Vian, tatang. Ala, di ka unay agladi. Taabangan no di mo maipamay sa ti agtrabaho. Basta agkararag tayo anak ko. Dahil ti kaasi ti Diyos. Patyan tayo, mapaimbagan na ibigan. Sige nga ron, tatang. Amangan no kadwak ti boyfriend ko nga agawid, Sumurot ka no iti panagawid ko. Ay, talaga tinakderam ti kadat boyfriend mo? Awan dakas na, tatang. Tanawaya akmatan. Adamatan sa baling asawa ni Jordan. Siyak tulakid din. Aniya, anak ko. Mabalin ka di, anak ko. Di mun ikuyog ti asawam iti panagawid mo. Ha? Taapay, tatang. Da kayo laeng ken ni Jordan ti kayat ni Vian a makita. Awanen ti sabali pay, anak ko. Ha? Pag-aasip, ipagpagapumla ko man iti anak mo. Imbis amaragsakan ti anak yo ang makakita kada kayo. Ang mga no agladingit laeng no makita na nga adan sa baling nga asawa.
Sumurutakyan ka, Jordan. Kasanon ti negosyo ta dito eh. Walang bantay. Sayang ti mapastrak, Fatima. Basta sumurutakyan ka. Hindi mo kaya't asumurutak, di ka mapan itian ti anak mo. Imbagak matkin ka akasapulan nak ti anak ko. Masakit ni Vian. At masapol amapatgan ti kayat na. Kayat nakano amakita. Pau-pau itam mo't ida iti kwarta. Anya pa'y langay ti sapulan da. Sa balil at tamat ti presensya bakal. Nabayag namin adikam nagkitkita iti anak ko. Masakit ti anak ko. Kat kayat ko amakita ti kasasaad na. Sumurutak nga, Rod. Sige nga ron. Makaammo ka, Fatima. Nakaturog ti apo ko, Baraw. Bigla kimotulog ti Wen, Baraw. Takasanaw. Nagbasit mo ti kankanan. Mabalin ka di aringan, tatang. Wen, tay pa'y mo't anakaturog. Vian, apok. Vian. At tanidadim, apok. Daddy, Vian, anak. Kumusta kan? kayo unayin ka ni Mami, Daddy. Kailiw da kamutan anak ko. Apag iso, kaduak ni mamim. Ang paiso, ayan ni Mami. Daytoy man oh. Kaabay ko ni mamim a Fatima. Di may kadwa a mamim. Dayson ti asawak ita. Hello, Neneng. Kumusta kan? Oh, sung batam ni mamim ah. Mami ko nam ti asawak. Wen? Taiso ti may kadwa nga inam. Lolo, uminumak man. Makainin mo ba? Sige, apok. Mabitlaang tayalaan ka. Iba kayo ka ni Daddy. Tadyak kaya't makita di sa baling asawa na. Ni Mami lang di kaya't ko makita. Iso lang di asawa ni Daddy. Iso na di dadagkal ko. Mama na di dumabay. Da Mami kan Daddy lang di kaya't ko makita, Lolo. Diyan kaya't makita di ka barbarong asawa ni Daddy. Ala, bayam, takasaritak ni Lulam. Ta isuti mangibagakin ni Daden. Apo, Anak ko, panagkunak, makapadakas kinibiyan ti panangikuyog mo iti may kadwa nga asawam diti balay. Isuan na saya at siguro nung pagawidong pahilaan. Nanang, Sapay kumata maawatan mat anak ko. Panunutam kumati anak mo. Ang mga nukmat ko sa kitna. Nuadda pa kasairan tirik nana. sige nanang. Aramidak tibilin nyo. Ni, apay nga pagawidan nak. Ada nangisit a planom. Gaputa sumangputan niya sigod nga asawam. Pagawidan nak matan, Jordan. Fatima, imbagak meten ti rason. Masapul ka di nga ulit-ulitag nga ibaga. Di mo man pagrason ti anak mo, Jordan. Ti ko namkit di. Kailin mo, ja ex mo. Kat iso a pagawidan nak. Tapno makasolo kayo. Maaramid yo, ti kay kayat yo. Punasam day ta nga atap mo. Taawan kinapudno day ta. Si kaitan ti ay ayatak, Fatima. Hila ang anak ko ti pampanonotak. Iso apa nga asim. Makikupilit ka kumamat. Kaya't ko nga umimbag pa'y ti anak ko. Hay, Fatima, please. Mawatan ako ma.
Sumagmamano lang nga aldaw ti panagnaid ko ditoy. Kun maysa, dito'y balay dananang ti pagturturugak. Sa anak nga umyan ijay balay da katugangak. Ay, sige, makamu ka. Di ka nga ron agpasugnon. Wan? Alawanan, ay ayatan ka. Iso sige, pilitak nga awatan ti sitwasyon, Jordan. Diyak kaya't ang mga asawa kay ti sa bali, Daddy. Ni Mami lang ti asawam. Ha? Na kayo ti agasawa. Na kayo lang ti dadakkel ko. Kaslang kapsutak no makita nga dan sa baling asawam. Ha? Kwa? Di ka madanagan. Tapinanawak ko ni Fatima. Nagawid din ijay lugar da. Nagsina kayo, Daddy. Kwa? Uwan anak. Nagsina kami. Thank you, Daddy. Bastag papigsa ka, Wan. Agpaimbag ka. Kandi ka unay agladladingit. Tama ka padakas kan katikasta. Wan? Talaga ako miksa akon. No da kayo kan ni Mami ti kaduak dito'y balay. Ayan ni Vian. Aday jay silid. Kalkalpas na nagdigos. Kat, kumusta ang anak ko? Tas jay lata Gambangan matan iti adaw. Sipod si Mang Putak dito eh. Alam, mapan kan iti ayan na. I love you, Mami. Kailiw ka una yan ama arakop. Kasta akmat kan ka anak ko. Ay na, agpaimbag ka, Wan. Agpapigsa ka. Wan, Mami. Amo ka pumigsa akon. Takadwa kayo manan ken ni Daddy. Complete family tayo manan. Iso anak karagrag sa kakunay. Mami. Agyaman akta pinatgam ti kiddaw ko adi mo ikuyog ti kabarbaro nga asawam iti panagawid mo anak ko. Napatagti anak ko kanyak tatang. Iso nga aramida ka amin nakabaglak. Tapno maparagsak kulaan. Iti kasta, agimbag adagusan. Agimbag batkit di ti apo ko. Basta makumpleto ka no ti imbaga ti doktor a panagagas na. Uwan tatang. Ay na, masya na iti anak ko. Kaslag kapsutak ang nakakita iti langana. Grabe, tikimuttungan na. Nagimas tilinutom asidaan, Mami. Uwan, taamo ka paboritom ti kasta aluto, anak ko. Sinigang abangus. Oh, adtoy pa iti sabaw anak ko. Agigop ka. Wan, Daddy. Inapoy man pa'y, Daddy. Wan, mabitla ang anak ko. Kumusta te apo ko ta abalayan? Dakkel ti nagbaliwan na balayan. Rimbawat amangan. Ken simmaranta. Ha? Ay kat, nasaya at abalayan. Ken amangan no sumreken iti pagadalan na inton umay alawas. Napintas adamag day ta abalayan. Wala balayan. Ket patsyek ati kaadda da mami ken dadi na ti may sa araso. No apay asimmaranta ti apo ko ta. Talaga adakkel ti maitulong ti presensya dagiti dadakkel na abalayan. Ket pakaragsakak unay. Tapinat ganda ti kiddaw ni Via nga apo ko ta. Papa naman ngay, Daddy. Agawid ako na iti balay ni Lulam, anak. Saan ka nga agawid ijay, Daddy? Anya? Saan amabalin Ururayan nak ni Lulam.
Ibagam dito'y ka na maturog, Daddy. Anya? Please, dito'y kayon balay ni Lolo ang maturog. Ta dito'y matamat maturog ni Mami. Di mat kunayo apis kayon kan ni Mami. Asaan kayon nga agap-apa? Ha? Kwa? Uwan anak. Dito'y kayo nga rodan ang maturog, Alaan yun to amin ang abado yu ije balay ni Lola. Ta dito yun ti pag naadan nyo, Daddy. No, daa si miti anak mo, patgam ti kayat na. Dito yun ti pagturukam. Ang damot pagturukam dito'y. Sa anak komportable dito eh. Apay, di mo kayat makita ti panagrup-rupak, kasta ka di? Tapnam mom, nakarkaro pa'y ajak kayat makita ta panagrup-rupam. Makasuya akit kitaan. Agtal na ka man? Kunamutlan asino kang agsasao? Kat, anyat kayat mo ita, kabilan na? Sige, padasam tabalsan ka. Di ko nam kabutang ka? Ha! Kabalan kabalsan ko nam sa. Nuapay mat ngamin na nagamaam mo ta idi Agbababawi ka nakiasawa kan ka idi. Nakarkaro pa'y kanyak. Naamukla kasta ti ugalim ide. Saan ka pinakasaran? Adayon na singsing puti nobyo kita ngam sika. Adayumot anasingsingpet ni Fatima angam sika. Ubing pay. Naasikaso. Nadungo kanyak. San akaskan ka nga apera? Uray tanatatarmod nga adayo tinobyo kita ngam sika. Huston crack! May kankan na eh. Sige padasan ti mang kabil kanyak ta talaga balsan ka mo. Carol, Jordan, gusto daytan. Anya kay kade. Anya man ti pagapapaan yun aya. Ay na, nataengan kayon. Kas kay laobing nga agap-apa. Adapay ket atiw yun atin ager nga agap-apa. Dayta manugang yu Ipilit na kat ti pumanawan. Kat saan lang aruda palubusan ti anak nan. Diyay lakay kayat na tararamidan na. Sika ti mangirugrugi ti apa, Carol. Di mo ipabasol kanyak. Sika Taon, anya kay kade. Ti ammo ti anak yo. Saan kayon nga agap-apa? Kasta pay la ti aramid yo. Naimbag tamid yo adayo dito itayan na. Sana magag ti panagsinsinong batiyaw. Ala, gusto na itan. In kay kat asikaswan jay anak yon. Hello, Jordan. Kasano? Di kan agawid? Talaga adimon mapanawan ti sigod nga asawam? Bawatan na kuma, Fatima. Di nak namin palubusan ti anak ko. Di mo man pagpambar ti anak mo? Amok naornos yon ti amin iti asawam. Kat nagsinublian kayon. Sana pudno dayta. Pudno! Kanayon na may tagtagainap ko dayta. Di nak namin pagpanunutan iti dakas. Basta agawid kan, Jordan. No di ka agawid. Nasaysayaan langan nga agsinatan. Anya? Saan Di ka kadyag sa sauti kasta. Bayan, tagpakadak iti anak ko. Tapno makaawid Jack amukin ka. Sige, bye. Awan ang dakit di itibain. Saan, Daddy? Di ka palubusan na pumana. Dito'y kayo laang. Tapno complete family tayo na yun. Agsubi akmat laang, anak. Duawin no talo nga aldaw ko la siguro ijay. Mapan ko la kitaan tinapanawak a negosyo mikin ni Nanam a Fatima. Sorry, Daddy Namjak kayat. Anak, Agsakit di parupong ko na saan kayo ang makita ni Mami. adamat ni Mamim, anak. Saan nakapanawan? Saan na kompleto ti aldaw ko na saan kayo ang makita, Daddy? Dito'y kayo kumalaang. Basta saan da ka pampanawan. Sumro ka ko ni Jay Skulington bigat. Da kayo ti kayat ko amang itulod kanyak, Daddy. Kumusta ka ditan, honey?
Oh, Vian, anak. Ada ka sa pulam? Kasarsaritak bit ni Daddy Maagari. Kaya't mo kasarita? Honey. Kasaritang bit ti anak ko, ha? Oh, ando ti cellphone, anak. Ni, apay ni ikansal mo ti awag ni Daddy Maagari. Jack kayat day ti ngagbalin a Daddy. May salaan ti amak. Ni Daddy Jordan lang, Mami. Ha? Please, Mami. Baybayan niyo ko man day dya atao. No asin naman day dya alalaki. Ni kumala ang Daddy ti ipatigyo. Pagpakaasi akada kayo. Sinaan yun day dya atao. Kasi ninaan matang ni Daddy ni Nana Fatima. Please, Mami. Sige. Ala. Jakon awagan day jay atao. Di nagpagsawa ni Tikasta. Tasi katimun una ng loko kanyak, Jordan. Katapay, di mo maklon aya alalakiro ka. Wan! Aklonak! Ngam nakarkaro ka pa'y ngam siyak. Si kamot latin ang puwersa kanyak ngaglalaki. Gapoy tinagalas nga ugalim. Nagsasao ka. Anay ko. Kasla ka na husustuan. Day timat. Nagalas at talaga ti ugalim. Nalalas ti ugalim, ha? Mami! Dami! Ang napayang nagkaya ti Bilikod ti Balay. Unap-nunap na panan yun. Itay pa'y lasap sa pulan kayo. Wen, anak ta. Agpapaangin kami. Nagmayat mutten no kasta nga kuy-kuyog kayo. Nagmayat tiriknak no makitkitak tinapintas alinangan nyo, Mami. Daddy. Tangay awan klase kita. Mabalin ka di arumwar tayo. Agpasyar tayo. Ha? Uwan, sige anak. Agpakuyog ka pa'y laki ni mamim. Saan Dua kayo amang kuyog kanyak, Daddy. Sige anak. Agrubot ka nga Roden. Tapno masapa tayo arumwar. Wen? O sige, Mami. Sikat magkuyog kiniviyan arumwa. Apay, di mo nang nagjayin bagana. Dua tamang kuyog. Talagang awan patag ti anak mo kan kanya. Napat patag di babaeng ti anak mo. Agtal na ka. Di mo amot isasawang. No saan anapatag ti anak ko kanya. Awanak kita ditoy. Insakripisyok ti negosyok. Gapo iti anak ko. Kasmat kanya ka. Insakripisyok mo ti trabaho kay Japron. Gapo iti anak ko. No kasta. Nagpasyar dagiti talaw, abalayan. Wan, abalayan. Nagsublen ti sigod apang maginibiyan nga apo ko niya, abalayan. Wan, abalayan. Pimig sa banay. No pa'y agtultuloy latta ti panagagas na. Sana balay. Dako namat ti doktor nga agimbag pa'y ti apo ko ta. Basta itultuloy na ti panagagas na. Wan, panagkunak. Ti presensya dagiti dadakkel na ti adda amang pasarantaken kuana. Wala, sapay la kuma, tamaornos mutten ti amin kadagiti agasawa. Ay, kinapunno na abalayan. Nanayon latta ti panagapada. Limlimod da ti panagapada. Tati amunivian ket nagkapyadan. Ay, na yan aya dagi nga agasawa. Okay da mo, idinabiid da pa'y anagasawa. Wan nga ron Ay, jakman amaw. Uray kasano ti pamagbaga kadakwana. Latamot ti aramid da, abalayan. Awan ka di pa'y ni Daddy, Mami. Awan pa'y mat anak. Napanan na aya. Kuna namat nga adamapan nagatangan ni J-Store. Ngam awan matan. Ay, amang ano na nasabat na anak ka istoryana, Iso nataktak.
pinanaw sa magtan ni Daddy. Pinanawan na tayo sa manan. Ha? Ay, saan? Saan nga aramida ni Daddy Mbeta? Ha? Adan ni Daddy? Ni, nabartag ka, Jordan? Ala, yan, anak ko. Surakan ijay silid mo. Wan? Tagsarita kami kini. Mamem, Nabartag kayo matan, Daddy. saan? Basit lati. Inanam ko anak ko. Alan, sumarak ka iti silid mo. Nagbanding kami man kani mamem. Anak, Sige nga ron, Daddy. Apay ang nagbartag ka si Mangput, Jordan. bibiyang mo ko ma. Awan pakibiyangan kanyak. Dasaan kan nga asawa. Saan nagmatan nga asawa? Lalakiro. Si ka ati babaero. Anay ko, kagat timang tungtung pa kanya ko. Anay ko. Ito'y pwede raman na. Huston! Anya ka kadi? Mami! Daddy! Anya talaramidan nyo? Magapapa kayo kadi? Ha? Ne, saan anak ko? Saan? Ninambing kami kini mamim. Awanan ka kiti itipain. Alam anak, agsublikan iti silid mo. Awan? When, Daddy? Sikati mo na ng kabil kanyak. Iso ay siyak di mga lipas. Mami, apay anak ka sunglasses kayo dito unag ti balay? Anak ko. Actor Isaac namin. Kadya kaya't amaakaran kayo, anak. Ha? Kita agman ti matayo, mami. Ay, isa na. Maakaran ka. Ha? Ala, igagdi ko sanwan. Tapno saan ka amala daw iti klasen. Luan niya launay nga minti pag-apaan nyo anak ka. Anayon kayo nga kinabel. Kita man talaga na black ayan ka man ay. Basol di manugang yung atatang. Kastalatan ti aramid yaw. Agpinpin na basol kayaw. Hay, amo jay anak yaw. Nagkapya kayaw adadakil na. Di na laambo alimad ti panagap apayaw. Tatang, Kahit anya ti planaw, tanagaduman tadugol tarupa mo. idarum ko ni Jordan, tatang. Ipabalod ko. No itarom mo, dibiyan ti apektado. Sigurado nga gladingit no mabalod ti amana. Day tangarod ka tagbalbalin alapad, tatang. Ti anak ko. Di yun to matdangdangan ti may balakad kada kayaw. Ti makunakit pilitin nyulatan ti agkapya para iti kakaysuna nga anak yaw. Ala, ikay tumugan ti anak mo. Ha? Sa mo ko agasan mo madamdaman ang kinagugol mo, anak ko. Buwan, tatang. Isumat lagaya masana kayat ni mami nga ipakita ti mata na kanya. Dinanugmat kayam ni daddy. Kaasimat kayam ni mami. Nangag ko ngamin na imbaga ni lolo. Ilimlimod ka no da daddy kan mami ti panagapapada. Apay ngay. Kunak no pisdan. Ngam saan pa'y matlagayam?
Bye, anak. Panawan kanwan. Uray ta na itulog ka niti pagadalan niyo. Mami, mabiit man laang. Apay, anak. Mabaling ka da kitaan na kita matayo. Ikatan nyo kumati sunglasses yo. Takita at dagiti dugol yo. Ha? Ni, anya dugol nga ibagpakam. Awan matdugol ko. Adda, mami. Nang nagkuhan na nagsalitaan nyo ka ni Lolo Itay. Ha? Sinabil na kayo ni Daddy. Sorry, mami, Anya tikit daw am iti sorry ngay, anak. Sorry. Ngamin, gapo kanya, kabkabilin na kayo manan ni Daddy. Ha? Ilimliman niyo matkayam ti panagap-apa yo. Ti amok ngamin kat okay kayon. Anak ko, nakakaasi kayo mat, mami. Ay, adamot la basol ko. Basol mi adwa ka ni Daddy. Sumarot ka ni ti classroom yo. Tagawid ak magtanwan. Ni Daddy tun timang sukon kan kaintun dismissal yo. Daddy, Mami, pakawanan dak ko ma. Ni, apay, anyat ikid dawam iti pamakawan, anak ko. Ti kayat ko ngamin kat kompleto latta ti pamilya tayo. Diyak kumakayat nga agsisina tayo. Katwan mat anak, kumplito tayo man. Wen, ngam nabayag mat kaya man nga ilimlimad yu ti panagap-apa yo. Ha? Basol ko no apay nga agap-apa ka nagkin-kinabil kayo latta. Ipilit ko ngamin ti panagkapyayo nga oray marigatan kayo mat nga agkapya. Anak, iso sige. Saan na ko na panunutan pa'y mami, daddy? Ha? No saan nyo na kaya tiyagdan na? Sige laan. Oray saan na mapatkan ti kayat ko. Basta saan kayo nga kapag ka nagkinabil. Ha? Diyak kaya't nagkinabil kayo latan itag na na yun. Iso ano talaga kayat yung tagsina. Aramidan yun. Nasakit man nga maklunod ko na broken family ti mabanguna ka pamilya. Vian, anak. Basta dahil titilaglagi pa nyo. Ipatpatag kayo, unay. Katsak kayat nga damadangran kada kayo. Iso sige. Oray saan na kompleto ti pamilya tayo. Basta saan kayo nga kinabil. Hello, Jordan. Apay ngay mawag ka? Ha? Saan ka din akailiw, Fatima? Ha? Kwa? Okay lang nga oray saan ka pa yung agaw-awid, Jordan. Awan problema kanyak. Maawatan ka matkat. Ha? Okay akla ang ditoy. Agawid ak iti mabiit. Ha? Nakalagip ka mat. Apay, nagapa kayo manan iti asawam? Kwa? Basta agawid ak dita Fatima. Ha? Sige Makaambo ka, Jordan. Anyat isang sangitam ka raw. Sangitam ka ti panagawid din ni Jordan iti ayan ti babae na. Saan na day tatatang? Anya nga raw. Anda na si Kugan tinubyo kay abroad. Kat umadanin ti kasarda. Ha? Pinalilaw nakday dyan lalaki. Pinangnamnaman naklagayam iti awan. Kahit nalabit, nakaamirisan Sabi na kamit ngamin mabalin nga ikasar. Kasado kamit nga raw, anak ko.
Iso nga awatem tigasat mo. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti anak mo. Tapno na anayan ti panagimbag na. Fatima, sinorpresa nak apay nga inlimid mo ama si kog kagayam. No kasta, nakargaan ka di pimanawak. Ay, ladingitak. Ngam saan asikat ti ama to'y sikog ko, Jordan. Anya? Sorry. Ngam ti amok, awanan namnamakin ka. Isuan na kay relasyon nak iti sabali, bayat ti kaawan mo. Anya? Isuan na saya at matay ka. Tapno maalam dagiti kagawaam dito'y balay. Kat may mayat matlaang, no iti personal ti panagsinata. Tapno makuna aporomal ti panagsinata. Fatima, Kat no ti maipapan iti nagpuunan ta iti negosyo. Awan problema. Itad ko ti share mo. Isublik amin ken ka. Vian anak. Nagsubliak, anak ko. Daddy, sumrag kayo. Thank you, anak ko. Ngam, apay dalita nagdadak kalabagyo. Ag naida kon ditoy, anak ko. Tap namasikaso ka na imbag. Uray saanan, Daddy. Please. Ha? Saan kayo nagdanakan ni Mami? Makonsensya ak tumanan no agapa kayo. Kat agdin nangran kayo. Diyak kaya ta mapasamag ti kasta. Ha? Kwa? Saanan, anak? Jakon kabilan ni mami. Ikarikday taken ka. Apay ang nagsubli ka. Houston Jordan. Nabanuga ko nga agpampamarang iti anak ta. Kan may sa. Namuanan ti anak ta nga agpampamarang tala nga okay. Ngam kinapudno na. Gumay gayab-gab mat agurat at iti kaong ganta. Apay, awan ka din planom amang hurnos iti amin. Seryoso ka iti dayta nga ibagbagang Jordan. Karon, makonsensya ak. Gapo ka dagiti imbagbaga ti anak ta kadata. Mabainak amasyan kinkwana. Kinapudno na. Kastamit lang ang tirignak. Masya na kiti anak ta. Ngam anya nga ron. Talaga siguro asan ang naparaburan iti kompleto a pamilya. Itulog mo maron ka saan ang makompleto ti pamilya tayo. Kat ni Fatima. Kasano nga rodan? Nagsina kamin. Addan sa bali akadin dyan nana. No kasta? Agpada ta ang naibati, Jordan. Ha? Kinapudno na. Uray tinobyo kay abroad. Nangasawan iti sa bali. Ngam, inaklon ko ti amin. Ipamay saklatan ti atensyon ko iti anak ko. Ipamaysata, Carol. Duwata ang mga sikaso iti anak ta. Pakawanan ako makaon. Ado ti nagbasulaken ka. Kat ikarigatak ti agbalbal. Noan niya dagiti saan mo akayat nga ugalik. Ikarigatak nga ikatan. Tapno awan rum sa apagapaan ta. Para iti kakaiso na nga anak ta. Nakasagana ngagbaliw. No lakit ni tayo kan nagpay iti may sa atyansa. Karo. Sorry, Pakawan ng nak. Aminado akmat kiti. Sana ka perpektong asawa. Ado ti pagkurkurangakan ka. Iso ano anya amat dagiti saan mo akayat nga ugalik. Baliwak. Sapay kumata mapakawan na ka, Jordan. Ay ayatan ka, Karo. Ay ayatan ka ba, Jordan? Ag tinulong tamang taripato iti anak ta.
So ka din dito yung makikita kan mangmangag ko. Wan anak, saanan apa naging ko na? Pud-pud nun dito eh. Daddy. Wen, anak. Kat pakawanan da ka ni kuma. Noan yaman dagiti nagkurkurangan mi kan ka itik alabas. Sorry. Ipatpatag da ka unay. Anak. Wan anak, napatag kay tibiyag mi. Isungay karigatan mi tagbalbaliw. Para iti pagtagsakap. Ag pinatag kami kini mami. Aginggat-inggat. Anak, Agyaman at daddy. Mami. Kunak masanan ang maormos ti amin kada kayo. Ipatpatag kayo matunay. Kat ikararag ko kan ni Lord. Asapay la kumatag paut pa'y ti panagbiag tayo. Tapno adupay atawan ti panagdadan na tayo. congratulations, Vian anak. Nakagraduar kan iti kolehiyo. Congratulations, anak ko. Ay na. Nakaadal kan. Kasla kaano na idiubing ka. Angan ita, balasang ka na talaga. Agyaman at mami, daddy, utang ko ti amin kada kayo. Agyaman at iti adwa sakripisyo yu kanyak. Ket agyaman at mat iti adu nga anos yun ang papaagas kanyak iti sakit na naglabasan. Ken ti panang paadal yu kanyak, mami, daddy. Pagrubingan mi adadakkel mo dayta anak ko. Isu nga awan ti rumbeng apagyamanam. Nayat unay ti Diyos. Ta iso tinangagas ken ka. Naimbag kan anak ko. Uwan, daddy. Kat apaman naman kasapol ang iti trabaho. Siyak po man ang tulong kadakay ka ni mami. Saan ada kami di panunutam? Dikit di masakbayam ti sa ganaam, anak ko. Basta kayat ko asubadan di kinaimbag yu kanyak nga anak yu, mami. Daddy. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan di pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, di tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Biyag, di tao, ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Pintong, agsagana ka, tadapapanan tayo intong bigat. Sa dinaw angkal. Agbits tayo, hintay mamatag relax. Tapno, may relax mo ti panunot sag paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwen angkal. Ken tapno, makapasyar ka man ba, Pintaw? Ipasyar ta ka man ba? Uwin angkal. Oray, di kanto agbalaw ni tibado mo. Tagumatang tayon to itibado mi ti papalan tayo. Ha? Kat uwin angkal. Mala, chik-apom to nga raw da na imbag tayo lugar. Uwin angkal. Ay, wan gayam. At to yun ti swildam. Pasensya ata, medyo nag-delay. Okay lang angkal. Mentong, isabdang mo man iti batog tistor. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Uwin angkal. Ala, Floro lakay, kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga rudan, dura baka.
Ay, na. Ay, makaginawa pa ititawa na kainom. Wan nga raw, bagay. Nan, lukatan man ta pizza, ta mangan taman. Ay, mabisina. Sige, mabitlaan. Agday ta. Nalukatanan. Mayat to'y flavor a pinili, bagay. Mangantan. Sagay sa dalay ti danong ti ginatanda. Naimas. Kun di da pa iyo permit kan kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak kita. Ang kalaog. Lakay. Kain mo ko. Ay, didak pa ikan. Uray danong la ko ma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat gumatang iti tanom kan merienda ma. Ta, intad kumatan ti sweldaom ka anakan. Uy lang kan. Pinak gumatangan. Agluto ka pa yan niya, bintaw. Sa kanto aglangaw. No, malutom amin na balon tayaw. Sa kanto mapanaglangaw, yan niya. Uy lang kan. Loro, lakay. Intag languyan. Ay, wan, bakit? Intan. Mala, agan anus ka, bintong. Taag shopping tayo to no malpas tayo nga aglangaw. Adda na pinta sa pagshoppingan dito a lugar. Sige, agluto ka. Dala sa bali ang pagtrabaho. Panahon. Grabe mo, ipampamay anda ka na tao. Diyay laag namnam ay tan muda. Ipatrabaho da amin kanya. Oray ko ma, no dakkel ti sweldo kada kwada, kas driver da. Ngam nagpasit mo't nga raw. Ay, kunada, umay kami ag-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin-enjoy, kan agre-relax. Tamabamban ugat mo di tinagtrabaho. Gumatang tayo iti short pan kan badon. Saanan antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya taggastaos. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Mangpili ka niti may sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Oh, dahil ti kayat kaw. Nay, sagmamano day ta. Nan, kita man ti tag price na. Adtoy antay. Ni, 400 mo ti t-shirt. Nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Sagsasangagasot laang dito'y. Ganda iti short pan. Sagsi 50. Dito ti pagpilyam. Ha? Ala, agpili kan. Sagay sa laang. Wine, antay. Ang sige, mabalin mo't kidya mga laka dita sagpo 400 a t-shirt. Basta may sa laang. Wine, antay. Antay. Awan mo tuntay ginatang yung abadaw. Anya, langit kam. Dito'y mo't lalugan, antay. Apay, pinanawa maya to'y lugan itay. Wan ata, binaunak ng kalite aging matang. Ay na, ay tinakaw da siguron. Napukaw amin. Saan, antay? Diyay laang sagpo 400 tinalada. Anya, ay sayang. Wan nga raw, antay. Sayang na talaga. Simbangpot kay magaya man na nagpasya rin san Bentong. Wine, insan din niya. Kumusta ti pa nagpasya rin ay? Nag-enjoy kayo umutlaang insan? Nagadumot ti post ni Auntie Dora ti Facebook na. Iso dalang ati naginjaw, insan. Ha? Tapay mat, kadwada ka mat. Makabandog matagmanihaw. Ay, one matkit di ah. Ang at least nakapasyar ka. Kan, impus mo ng tidura jibado kan short pant aginatang na para kan ka. Anya? Kat among ti caption na itipus na. Anya nga, insan. Regalo me iti kaanakan mi a driver me. Inggatangan me iti bado na. Kunana. Anya? Ay, una yan. Abay, masapol aya mapanda ipupusti kasta. Ado nga ro di nag-comment.
Sana all kung kunada. Umapaldakin ka tayong gatangan da kay Tibado. Nuamok lang mga kasta. Diyak ko man inalala da dya ba daw? Ha? Day takot sagsasagasot kan sagsi 50 ti pupusdan. Ha? Kasta lang ti presyo da gijay? Wan insan. Ay, sana pa'y laimpos nga ron. Napukaw pa ije may sa. Napukaw? Ay, mimpopos na pa'y lang around. Ngarod ah. Nakapukawan na nga eh. Ije mo't lang ah. At dan sa kano nakastrag itilugan. Ta saan ana ilak. Anya? Ay, sayang nga rod ah. Jay pa imot kurkurson hatak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebook ng gatangan da kay Tibado. Gam na po ka mo ti daduma. Sagsasangagasaut kan sagsisingkwinta pa. Lakay, kita man day ko. Ipadas mo. Ha? Ay nangalaam nga di taapan talaon. Napintas ba? Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sa mamanuday tangay. Awan, libre. Libre. Asinaw, tinangilibre ka. Di ka nadlaw, ajak binayadan. Ha? Impalaran ko lang ay balaybay di abaga. Sa akrim wariti pagtagilakwan. Gamsaan mo tanadlaw. Anya? Nalaing kamot gayam nga gilibas, bakay. Katwa na. Sakpay mati ko nam. Bagbagay mo lakit di daytoy. Mala. Ta isuot kun to no bigat. Papanam no bigat. At dating darak akasar, baka inakagpakita ta kababain mag no paayag taos da. Umayak mo. Ha? Agad si ka ano sumurot ka. At damat kitilugan. Mapantang araw. Nakasaganan tilugan, bintaw. Mapantayaw. Winang gal. Ha? Ti insuot ni Uncle Labadaw. Kasla, isumot tinapuro at t-shirt kong ginagamit ng Bentong. Apakas na una pa nang kita mitibado na uncle mo. Ha? Antay. Kapadpada na nga may tay ginatang tayo at t-shirt kaw. Agad, gaputa kapadpada na. At apumon nga isuday ta. Ha? Nay, isamot antay. Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungagpada kayo. Wara kamot ngamin, iso na pukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagngina pa'y mo't nga rod. Ha? Nala, di mo kita-kitaan tabado na uncle mo. Agmaneho kakit din. Tayintay makipangan ni jay kasara. As usual. At dapat naman nito yung buka. Ay tatamang kan antay. Nabilang mo't lagayan ti sumrek di ta restaurant kapag kasaran di atindaran da. Iso ajak nakastrike. Ay na. Itayak pa yung mabis-bisin dito ayan tilugan. Di itak pa'y malagip nga may kitain mo taang pagkinantay. Ay. Nakman lamang kita ni ti mabalin ko apanganan. At dapat kiti kwartak dito ya. Isaw, ti paggatang kaw. Bentong, at ginatang ko sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaan antay. Nay, eksakto mo't gayam. Medyo nalawlaw antay. At dabasit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laang mo't. Antay? Kat, anya ti bagam ngay. Thank you, ante. Kasta surwam, thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman mano ti amo, akas ka na kami. Naigatangan dati babaw nanday ti kagawaan. Un nga rod, antay. Angan, kakasla, daan da ito ya. Wag-wag ka di da ito, antay.
Uray wag-wag, ta original. Ha? Anan ti brand new no saan mo ta signature. Uray wag-wag day ta original. Kita mo ti tatak na Tay sikat na brand na ita. Ganun uray wag-wag, tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Manungay, antay. Sa nga ribo. Ay, nagngina mo tayo. Daanan, antay. Nangina, ta branded kat nga road. Uray daan, basta branded. No, gatangam iti brand new ti kasta, 5,000 day ta. Isungag yaman ka, makasapatos kay ti branded. Ay, gayam. Di mo mampay, ikatanta sapatos mo, ta picture man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. Up, 1, 2, 3. Aday ta. Huh? Mabalin mo nga ikatan. Agtrabaho ka. Bintong, kalakan. Gatangan kay t-shirt pan mo. Ay, thank you, Uncle. Ay, wanam data shirt pa. Ta, nangino data. Ha? Sagmamanungay, Uncle. Sa 500 data. Ne, nagnginan. Ay, katwan Mang tudak lang arudan na lakapay. Tay nanginan tapno di mo matkon ko na. Uncle? Kat, anyat ibagam nga Ha? Thank you, Uncle. Welcome, kanakan. Hawan mo't siguro ti makunam kada kami kiniante. Tasan kami mo't anaibaw. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam bintong. Wan. Uncle. Tanuan niya ti kanan may kat kadamay. Kanuan niya ti balor ti bado may. Isumat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen ko na muna. Wan. Uncle. Insan, adamam mo timpos ni Auntie Dora ginatang nan para kan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang ni Auntie. Kanja ginatang ni Uncle Flora short pan mo. Ha? Pati presyo, ingkabil day jay. Anya? Jay balor jay sapatos, sangaribaw. Kat jay mat short pan, 500. Detalyado sika. Ulbud daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na itayan titapan na. Sa nga kasot mo't. Anya? Kantay short pan. Saksi 50 laeng. Ni, isu mga agpaiso day ta jay impos ni Auntie a short pan. Day ta inusar mo. Sagmamono day ta ako nam. 50 nga road. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kuslo di mo mo ti style da uncle kan antay. Ipagada sa nga ribo ti 100. Nayunan day ti may sa asiraw ti presyo ti katangan da. Ay, una yun? Di dalagway ni tikas di nga raramidan da. Ipaspasin dayag da nga gatangan da kay ti kawis mo. Ibagbagada pa ang inginaan na kawis ngam saan matgayam. No adala ko masabali pagtrabahwak. Pumanaw akong itayan da insan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan itan insan. Nangruna kadatangawan nagadalan na. Buwan nga rot Isungan anusak pa insan. Na impagtulan no adda sa bali pagtrabahwak. Ay na. Nabsuga ka. Ay, uray siyak nga rod, Floro. Naimas di sindata dito yung restaurant. Ay, wag. Anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jayan nga gururay di parking lot. Hindi mo ko na take out ka. Ay sayang ti kwarta. Anyat ka na ngay. Yalam na tani ti subsobra ni ti restaurant. Tadya man At na pati ataraon iti bangir alamisaan. Ay, nagatupay lang na Inkalaan ta isupot ta. Aniya? Daytan, titik out ta akanan jika anak ka. Ha? Ay sus. Nakitak tinangan itay dita. Nagdugyo tamangan. Inamamulan na pa'y amin na gitakar niya na batid ha. Kay?
Ni Bentong matimangan si Kaya. Ay, sige, mabitla nga rod. Inak dumawat iti supot da dito yung restaurant. So, tagmanda angkel kan ante dito restaurant. Nagbayag da. Mapisina kon. Ay. Tagi siya ito matayang ay. Tagdan. Eh. Imakar ni ante ti bangir alam isaan. Isup-supot na dagiti da iti bangir alam isaan. Sa bali magtilamisaan ang nagkapunda. Kanin siguro. Ti aso, ti sup-supot na dati gustuhan. Ayik kita dito yan. Adtoy, Bentong, kanam day ta. In-take out may parakan ka. Ha? Di insupot damat iti bangir alamisaan ti bagbagada nga in-take out da. Ne, awata moon. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak managpalas. Lukatak man na ito. Tulang mat na gito'y. At damot natin na. At tayo na po na. At damot lasang. Basay. Naglukon na gito'y akabalay. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Asaw? Kanun ti aso mo tayo tayo. Amukon. Diyak ibulong tayo tayo. Ikaw? Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, Bentong. Wen angkal. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawak pa yan. Mangantayon. Nay, anya ngay deta inda sarmaw. Pinaglalaok mo matitultulang. Natengkas ka tayo na po yan. Wen angkal. Indadang ko tayo in-take out yung akanak ko ma. Ay, nagloko kaan. Anyat pagkitkitaam ka na kami kinaangkal mo. Aso. Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Nakarkaro pa'y siguro ng maasaw ti pagkitkitaan nyo kanya. Agul uli mo kaklaan, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Ket, pasensya kayaw, uli naramit ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik na yo kanya, antay, angkal. Ala, padasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anyamot ti marik nayaw, antay, angkal. Ulitan, tagkid daw iti dispenser kada kayaw, antay, angkal. Ngam, kayat ko la amang rik na kayaw. Isong ay naramit ko ti kastaw. Ket, alag mo tanda ito akong daway, ngagpakada akong kada kayaw. Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino nga'y ti kadwamin. Pumanaw akaw, nantay. Tadan sa balya pagtrabahwak. Pasensya ka. No, adadi mo na gustuhan nga naramid mi kinantay. Ay, suray, kaanakaan. Kahit pangasim. Di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka duwa mi kinantin di balay. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Grabe, friend.
Nakitak manan itay. Limabas ijay balay. Ha? Asino? Asino pa'y kuma? Ni Mark Anya? Sika talaga. Makilkilig ka manan. Ay na, pagbigyan na kadilatan. Nagtaor ka pangaminan ni Mark. Ano yan? Tulungan nakman alis. Tapno papansin nakman ni Mark. Sige, tagagaraag to ti mapan iji balayda. Anya? Maiturod mo? Namati mat. Rabak ko kadilaan. Pakpakawan mat Anyangay ko matibagak. Pulos mat Disikan ti mapan no kayat mo. Nakarkaron naman, Jack. Kababain mo't Mas daw ka siguro no apay nga imayak dito'y balayaw. Alays. Ha? Apay ka di, Mark. Anyat gagaram. Kinapod mo na. Nabayagan akayat ko ti umay dito'y balayaw. Ngam maunak ti agbain. Anya? Tapno'y bagakken ka. Nabayagan a kursonada ka. Alis. Ladingita. Gamjak kayaten nga ilimad ti pudno amarikrik na. Ay ayaten ka. Alis. Mark. Day ti pudno alis. Damag ko. Anasingpet ka abalasang. Iso asaan ako na nagdudo nga imay. Tapno agdatonakken ka. Sapay la ko ma. Tadanam namakken ka. Alis. Kastaya, di nagasat ka. Kasi kagayam ti ay ayatin na. Friend, Jack kaya't amadadaal ti panaggayam ta. Iso di ka madanagan. Jack to aklunin ni Mark. Oh, nga ta. Naglakat iag sa alis. Ha? Ay, adapay gayam pa alis. Aglabaa, agluto, agdalos, ganda dumapay. Uri agawid ka pailaan. Ay, no kayat mo. Tulungan ka kadagiti trabaho ni ti balay. Saanan? Thank you laangan, Alice. Naimbag nga oras mo, Freya. Ada ka din ni manang mo, Abeya. Ne, atay, sana nagpakadakin ka, manang alis? Kat no nagpa-Manila itay bigat. Anya? Anya taramidan na iji Manila ngay. Ay na, mapan ka no agtrabaho iti may sa apaktorya. Iserrak ti kasinsin me. Ay, kastaya. Ay, apay nga sana nagpakada kanyak. Naglokon ni manang ko. Gayem na ka, ngam di na ka pinakaamuan. Awagam tulaan yan. Ay, uwan. Agyaman na ka. Ay, sorry awan nga minload ko. Iso asaan ka na i-text. Unay ka matan, friend. Pinanawan na matan. May kawa aklakit tiniti kaawan mo. Sana bali taadamot ni Mark amang liwliwaking ka. Ha? Ni, Bye! apay nga nagbalin matan akas dyan ni Bea ka na. Ay, may papanlakit di ka ni Mark ti pagkaskas dayan na. Basol ko ka di. No agayat ni Mark kanya. Yakon pagawidan ni Mark ijay balayda, basag. Pagiti sulisog ijay lugar da. Nabiso dagiti kasinsin na, kun barkada na ijay. Isungsung da nga agbisyaw. Isungay nayabaklangan dito'y lugar tayaw. Kasta ka di, Tata Pijong? Amaw, talaga nasingpet ni Mark. Nagagay, nuda kayaw ti agkagasat. Ay saus, masigurado nga awan to ti pagbabawyaw. Tata, Agbagay kayo pa'y. Tanataer ni Mark, kun napintas kamay. Napipintas kun gwapon tulakit din dagiti agbalen nga anak yaw. Nuda kayo ti agkagasat.
Pimintas ka ah. Oh, talaga? Thank you, manan. Aywan, pasensyakan iti kalabas ha. Aklong na, nagsakit tinatong ko di naamok asi katikayat ni Mark ngam naupayak iti naamok ang nagpatinggalagayam iti elementary day jay ang Mark. Ha? Kan ada kadwak asi mangpet sika. Asino? Ni Jude, ada iji balay. Asino a Jude? Nobyo. Professional ji boyfriend ko sika. Anya? Masikuga kon friend. Ha? Kat, anyat imbaga Genobium nga, hindi imbagam amasikukan. Naragsakan syempre. Di, saan kan nga agsubling agtrabaho sa syudad? Saanan? Di na kon palubusan ni Jude nga agtrabaho. Agkasar kayo ka di? Wen, ngam no next year pa eh. Tama kumikom ni Jude iti trabaho niya. Kasta ka di? Katsika, kumusta kayo matan kini Mark? Inaklon mo ka din? Adamat na napasamak iti nagpaatan nyo? Masikok ka kadimatan? Grabe ka, Mat. Advance launa ti panunot mo, Bea. Jack pa inaklon ni Mark. Ala! Pakipot ka launay, Mat. Ngam, anya nga iti masakbayan mo isang pakiasawa. At awang mat na talagad at trabaho na. Makikon-construction mat lagayam. Kwa? Ay na, mairamraman kan tulakit di nga agrigrigat, friend. Naimbag kanyak ang ta professional ti pakiasawa akto. Ay na, agyaman ak alis. Kunakla no awan gasat ko pinkan. Nakitak no kasano ti reggat mo anang tapon kanyak, Mark. Sigudan nga da panagayat ko kan ka. Ngam, Jack la impadlaw. Ta pinaliiw ka pa nga imo na. No pudnumot lang ay ayatan nak. No pagpating ka anti kinaanos mo. Dinto agpatingga ti kinaanos ko ken ka alis. Alis? Agkasartan? Nagpardasan ngay? Wen, tapno makabukultan iti bukod da a pamilya. Alis, ikasar kan. Kablaawan ka, friend. Ngam na imbagman, taad na ginastos ni Mark anang ikasarking ka. Kat construction mo laang. Ha? Ay, kwa? Manumat latis wildo na iti panag-construction na ngay. Nagtitinulungan da nga agkakabagyan, Bea. Timulong pa ni Uncle Pijo nga ulitag na. Kastamutan ka dang iti dadakkel kang kakabsat na. Ay, piman mat, Mark. Ngam no syakto ti agkasar, ay sos. Bongga. Saan lakas to'y kasimple, friend? Ha? Di mayat. Naimbagkan ka tadakkel sa tisweldo Genobium. Wala! Kaano kayo nga ron nga agkasarnay? Dakkel mo tasikog mo. Mabiitan! Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno in grande ti kasar mi. Bongga! Mark, Alice, itatagasawa kayo. Nasaysaya at nuadda ka bukbukudan yu abalay. Angkal, awan pa'y man. Yak pa'y nalpas anag sao ka anakan. Ha? Ikad konti balay kaw ijay lugar may. Tawan metlat ang nanaag ijay. Da kayon timang tawid iti dayjay. Tawan ket nga rod ti asawa ken anak kaw. Sisya kon nga agbibiyag. Agawid kayo ijay. Takbula kayaw ijay. Wino agtaraken kayo iti baboy no isaw. Agyaman kami, Angkal. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpet kayo ha? Agbinadang kayo. Itirigat ken ginawa. Sapay kumata ang nanayon to ti kinaragsakyaw. Anak ko. Mark, nalawan sa unay ti araramidam akulungan ti baboy. Wen bakit?
Tanayunan tanto ti alain ta aburyas. Ala, kaimaan ta nga tayo dagtarakan iti baboy. Awan kastay padasen abakay. Mariknak anapintas ti agbaboy ditoy. Taado ti danom. Iso adi ka madanagan. Saan ta malugi? Basta giddanan ta iti kararag. Taam mo, nga dantulat ta kaasi ni Apo kadata, bakay. Agrubwat ka, bakay. Ken rubwat ametten dagiti anak ta. Mapantayo jay lugar da ang kulpijaw. Ha? Apay, Mark? Natay ka nun lang ka. Anya? Ala, anya timpatay na ngay. Nabangungot ka no? Tiyam mo. Amangan no naatake. Tasigo din nga da sakit na iti puso. Mark, kaanakan. Tagay sikat ikadkadwa ni Uncle mo apichong. Sika nga rudmatag ti mang tawid dito'y balay na. Ay wanam to'y balay na awan. Naimbagla apakidagdagusan minukas di nga umay kami dito. Ha? Agyaman na kante. Nagsasaritaan min nagkakabsat ti may papaniti ay tabanag. At nagnunumwan mi asika ti mang tawid dito'y balay na. Total, adan kabukbukudan mi balay. Kan man manumot nga umay kami dito'y kaanakan. Sige ante. Agyaman akmanan. Makipagladingi tak, Alice. Nataymat gaya man ni Uncle Pijong. Ah, Bea. Ay, agyaman naktay may ka. Nabayag adi ka nakit-kita. Kat, kumusta? Long time no see. Kimutong ka ah. Uwan na ro. Ikukulang sa tuligan, Alice. Nabayag saan ka nakit-kita ah. Tatunggal ag bakasyon kami idinito'y katawan kamat. Uwan. Ta nagsubli ak ijay Manila. Ngam nagawid akon. Tsak kayatan ijay. Kat, kumusta kayon ija asawam? Nabayagan ni awan kami. Apay di mo nadamag aya. Nakabalod pa yun. Ha? Kastaya? Ala, jak na damag dayta ah. Apay anabalon. Gapo iti droga, friend. Isumala di nak maikasar idi. Tas si aasawa mo gayam ti loko. Aniya? Kinapudno na. Duan dagiti anak ko. Ti ama ti may kadwa. Nagsina kami matlaan. Aniya? Apay ngay? Babae rumatlaan ah. Adamot la asawa na. Apay nga taakas ti tigasat ko, friend. Naimbag paiking ka. Tanapintasan ti biyag yung agasawa. Damag ko. Anapig sa tinegosyo yo. Ababoy ijay laon yun. Ay nga. Ananusan mi ati kastabag biyagan. Tawan mo't na ilagpas mi akurso kan ni Mark. Una. Nang naggagat ni Ma. Nasingpot. Nagasat ka, friend. Makapaapal ka. Ngam syakmatan. Nagkas ang tinagbanbanagan ti biyag ko. Ay na, saan pa anala daw ti amin, friend? Kan saan na bali? Tadadwang anak mo. Isuda tagbalin nga inspirasyon kan tibkar mo. Di ka mapukawan itinamnama. Pakawanan na ko ba, Alice? Ngamin, tinagtagibasit ko idi ni Mark. Ngam adayo gayam anagasgasat kang siya. Ngamin, nakatumpong ka itinasingpet kan nagagat nga asawa. Pakawanan na ko ma. Ala, awan kanyak day giant friend. Lipatan tan tinapalabas. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.
tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag.